Lo mfana lona wangiblokha ngoba ngabuza ukuthi bapha abazali bakhe uthini umndeni wakhe. Kwasho ukuthi into esimbuse ekhanda kakhulu aseyisuthi usethathe wajwayela lento yama e-wallet ama-artist akamaskandi. Awukwazi ukudela impilo yakho kuyi-risk ubuwena. Ngento nge-1,000 rand engabe 1.5 engabe 2,000 esuke ifike ngoba nakho kade usuke ukhulume kahle nge-artist elithile. Bese likuthinta ngale ngemumva noma lenzeni lithi mhlambe liyakusupport uphile noma thenga udrink bese njalo sekumele wenze leyo nto leyo ukuze uzokwazi ukuthola leyo mali le udela impilo yakho nomndeni wakho. Kumele ukuthi ube bias. Ngami imkhuza lentwana le ngathi ayisiyena umhlaziyi. Nana ngayibona nje kusena lento lena ephithiphithi lemsangano la kuthiwa ngazo siqiniseka kanjani ngayibona ukuthi intwana ikhulumele emagqubini la yabona ukuthi ngizama ukuthi manje ngilimaza isinkwa sayo. Le ntwana kufuze ngabe iyafunda iyasibuilda isesikoleni noma mhlawumbe izinto zo security. Le nto ukuthi uzokhangeza imali la ku TikTok ufuna ukhulume kahle ngabantu abathize bese kuyinawe ukuvuthola e-wallet. Ngeke yini u-2,000 imali yedatha ngenyanga ye-airtime. Kodwa ke ngelinye ilanga amanye ama-artist ngokona abantu kothi mangabe kuba nezinkinga akekho yobazi kodwa uNkulunkulu nje mayekhona uyokubuza phezulu kwalawo ma-artist lawa abazali ukuthi makumele bekhale kulama artist lawa akhiphana nezimali la ku TikTok. Futhi angazi lento ma-artist maningi aseyayenza maningi uma kwangathi nje ngathi une voice uyaphithizela ngandlela thizeni ngale ku inbox noma ngabe kunento kuthiwa uphusha into ethile noma ngabe nani yaba nenkinga nendaba ye-marketing nokukhokhelwa ngoba makumarkethwa kufuna ukuthi kulimala abanye abantu kuvuka abanye abantu akumarkethwa ngendlela yokuthi ufuna kubhekana nalowo muntu lo okukhuliswa yena kuphela. Ngayibona-ke intwana ukuthi uyibambile lowo moya loyo and ungenile ngiyazi ke lento yaka-TikTok idimoni isikizami ibhalansise sometimes ubone ukuthi kwala khona ngazi noma ibuye isabele genge lena yenye yini lapha khona abake bathi kuyithusathusa ngayibona ishintsha trying to balance all forces. Ezinye zezinto akusizona izinto ezikanoma ubani ngeke ngizwele nje ngoba phela uyayibona ukuthi sesihlazi sencane kakhulu. Insizwa ke sencane lapha ku TikTok ifunda nanesikole ise-university yenza i-content kamaskandi uyayithanda ke kodwa ke umculo amfavor namsupporta kakhulu lapha endimeni ke umthanda SK Gcokama Elisha isikhova umshuvu wenkani koba nenkani le emdletsheni. So umyeza ke la omunye oyi-commentator political commentator umyeza khuluma kakhulu ngama-politics akhulume ngama-current affairs akhulume nje ngezinto ezi-general ezenzeka emphakathini. Imibono kaMyeza-ke ihlale ihlabahlosile noma eminye-ke thola ukuthi-ke iyalumela inenhlabathi kwabanye abantu but yona ihlabahlosile. Ukhuluma ngayiphi insizwa ukhuluma nayo le nsizwa lo uReal Mhlaziyi ukuthi yena yamblokha nanokuthi yena ngendlela ahamba ngayo nangendlela amuva ngayo ukhomba ukuthi yena sekungenzeka ukuthi kunabanye abaculi or sekunabanye abantu asebefikile kuyena bamsendela-ke u-cash send ukuthi bafuna ukumsebenzisa-ke ngandlela thize labo baculi la abantu abathize. So akushoyo umyeza lapho ngiyakuzwa and ngiyaku-understand ukuthi lapha ku-TikTok khona into ebuhlungu into eyenzakalayo. U-TikTok awubhadali, u-TikTok awutholi lutho, u-TikTok uvika ukubulawa abantu bekusabisa bekusendela yonke into nje ongayicabanga bekusendela ama-bullet bekusendela ama-message ukuthi sizokuthola soon. So u-TikTok uyingozi ngendlela esimangaliso kodwa uma kuvela into enjengale ukuthi khona into okwazi ukuyenza noma ama-similarities ekhona kule nsizwa le uReal Mhlaziyi amancane kodwa nosiqiniseko. Isiqiniseko yena wayeya straight enkulumeni whether wawuyithanda noma ungayithandi wayeya straight akhuluma akakhulumayo. Okunye ayikhuluma isiqiniseko kwakwenza isense whether uyakuthanda lokho or awukuthandi. Yes wayeyikhuluma iy'nkulumo ey'lumelayo futhi ey'bhekisele emandaba kodwa okunye nje uma ekhuluma general ngomaskandi you could tell ukuthi yena lento it makes sense. So le nsizwa-ke ama-similarities mancane wona akhona ilapho nalapho awamaningi naye-ke izikhandela indlela yayo le nsizwa kodwa-ke uyayithola-ke i-support especially lapha emdletsheni ngoba abantu bayamthanda umuntu ongathi engaba
useqhulwini avele naphambili. Abantu abafuna ukuthi kuvele bona, angazi kwenziwa yini. So right, so into engizama ukuyisho lapho ukuthi-ke uma kunabantu abamcelayo ukuthi sicela ukuthi usiphushele umsebenzi wethu, ebese yona le nsizwa-ke igcina isiwuphusha kangangokuba sekudeleleka nabanye abantu, usenza namavidiyo okubhoqa abanye abantu. Imisteki-ke ilapho kuphela, but mina iphutha lokuthi yena mhlawumbe umuntu athi nakho okuncane ngicela ungiphushele umsebenzi, angiyiboni inkinga cause uTikTok awuholile already and usebenza kanzima ukwenza uTikTok. Ukwenza ividiyo ya-TikTok kunzima, ukuhlela ku-TikTok kwenza i-live kunzima, ukuhlala laphana uphushe umuntu, it is very difficult, ungenza ukukhokheleka. Ugcina usuzondwa abantu, ugcina usunezitha ongazazi ozenze through indaba zomaskandi. So uma kuba nomculi or umuntu othi nansi imali ngicela ungiphushele ubani umsebenzi wakhe, uhlala okhuluma ngaye, it's a fair trade, it's a fair deal, yabo. Vele ama-TikTokers ayakhokhelwa nama-account amakhulu uma kunomculi okhipha umsebenzi thizeni, bayanikwa benze i-contract encanyana nje, maybe uzomenzela amavidiyo ayi-3, maybe kukhokhelwa lo 3,000 leyo, i-marketing leyo, i-marketing ukuthi uzosebenzisa close to 1 million of your followers ubaphushela ividiyo. Amanye bawenza mahhala amavidiyo ama-TikTokers, but kungalo muntu specific ethi ngiyakubona ukuthi usebenza kanzima, uyayazi into yakho, ngicela ungiphushele. So nale ntwana le, uma kukhona abantu abayibona ngokuncane, into enhle le. Iphutha selabe ekuthelini-ke uma esephusha lo muntu loyo ebesenza-ke ividiyo-ke egcwaneka-ke elinye isayidi-ke, ilona phutha-ke okungaba yilo lelo. So OKSend basebenza kakhulu, and ngendlela abasebenza ngakho OKSend uyababona abaculi ukuthi bahlale besemlonyeni yabanye abantu, bayaqashwa abanye abaculi ngenxa yokuthi umuntu usephushe ngale ndlela yokuthi bayamrecognize abantu, ingoma yakhe sebeyayazi abantu, bethanda bengathanda. So sikuleso sigaba-ke sempilo njengamanje ukuthi iyo uTikTok, iyo ama-platform afana nalawa okumele siwa-recognize, nabantu abakuwona be-recognize ngenxa ye-impact nomsebenzi abawenzayo. Mkhulu kakhulu umsebenzi abawenzayo. Asikuyeke ukuthi umuntu usuke ne-side alithathile, lokho asuke kwenza umuntu uyakubona ukuthi kuyamkhulisa naye, kumkhulisa nalowo mculi loyo. Kodwa bakunenkokhelo phakathi ukuthi ngicela ungiphushe umsebenzi wami, it is even more good. Ilokho nje bengizama ukuveza-ke namhlanje. Ensahle nganza ukuthi usesodibana okuzayo-ke khona la kwi-Indaba Sobethu-ke TV. Sobuya nenye-ke ividiyo-ke ngokuzayo-ke. Insalahle.